Still on TBT. You see, I can do it already. Dispute resolution. Yes. No more the dispute resolution is not a small, you know, consideration. And look at dispute, she handle like the legal frameworks there. Yes. Siale magosto veru mesie. Yani. Eta mawado manato ko namu. Of course, our constitution heavily borrows from the Magna Carta, the British Magna Carta. Umdoko diagu. Na manazo akigwani ya kule LEGCO. Neno tuwase wakieto kia edit. Who even uses the term LEGCO? There are people who live in their good old days. Mobu kaswago to LEGCO. The people who went to the LEGCO prestigiously remember. Yes. The dispute resolution ne we are na ikoyo. Ori ando maketa ni kala maka yako igua ni rodori. Ni ikire ikiro. They are the village level. Oke mosie. E muherega. E sivo. Eke na no go ezo ginya kumaga tene. Odo na tene ando matia kinyana ya baoine na ihenya ta matuko aya. Thiko cia ando maheka gukinya guthie baoine. Yes. Tene ando no thiete muno wathia kwa dio. Kwa na muno no wa migunda. Yes. Na migunda ni wathia kwa dio. Yes. Maundu maya mangeitha mucie wathi muno gwa cifu. Yes. Ona igoti ni yakirare kora ni murare tanga reka mucokia ku. Nyumba 10. Yes. No gukuri andu no itura matuko maumatene. Because it's very common ando ganema we are in the ages of enlightenment. Ne maumire ko. Tane kwe mesie wakoraga riri. And some of the common denominators ya mesie yori. Wakoraga gemena kedugito academic track record kumokia biru kumo ya munene na gemakoro machoka ne ido wega mata korona methodologies ya dispute resolution mata iwa muhirega mata iwa ke na mari famed for war bara. Yes. Kwe mesi wa menyaga wega musiuria. Guthaka na kahega ko ni ukurihuo. Ende kuri andu moeka inene ya bara. Yes. Na matio erugegi. Yao ne bara. Reasoning dia korago in there. And sometimes it could flow from the father all the way. Ana ni mane na yeka odukanini. Waka saluki kina negethire kuria musiuria. Na gwako mesi eriteo eho hananya. Itura. Na iranaga. Yes. Okay, you got to kana kanyu ni gathire kuria. Gasa kithio ngui. Kana kare vanio. What do you call this salad ya kiugo? Geshoro. Yes. Kare vanio geshoro ini. Woka kana kimakia vinwa. Nena koleko ene ya utatogati kwe hura. Eo ka kiraka na kagosti. Neke. Neke sake. Go no akohura. Sabroni. Eko. Wow. Nani mana ne ayo ro sire jone sia menya gale ubara no ne mateithagia. Banyo bani ya Mariana. Matoka mata kivia ngui. Kamera ng'ombe ao egime. Mati kia kiugo. Orocio oka o exaggerate twa. Kige kikierwo ri. Yathire ukwira ithe. Yekira ithe. Azabro ni mahura oria mahura kagi. Na makera kagwete ngui. Ate mahura mwana. Enda maruga wetwo muvi. Ginya ni majikira ho. Acio matijoe. Aya kira kafuja. Na vile ke kira kafuja. Acio tore hube mwe. Meke ato fuja to ajezi ndio kwa maharuta. No, ne maigua atari military. Yes. Maka qualification is ya kuingira military. So they were acting like gorillas. No, gorilla woman. Na drako ndo cio ni wanenehaga. Ukarugamia nginya biacara ya itura andu makaumira migunda. To ni maigua
ithe wa Kagi na ithe wa Zaburoni ni marorana and those kind of men were not very bright. Odora ke igera bara asiana akaruta baro nake yes gutire bitora ria andu tacio na makome kuota tu ina bara yode athiraga na riwa na itora handu hakumena ni irimu ri mauga ni ihindi rimu tumasaji the igo na marugama noguo bara yona cibuni ara moko mirugamia yarugama yo ni manyina ma aya marugamana aiwa umo khorobe mondorume ogo twagana cira cia kwanya na mutumia mwega utoyingira njira ya uthiru we mutwelete muno uma na guku mutoire munjethaga mutwega muno tone murendia muire tunyiri uma togiane moko who are you ando gichonoka aiwa ni urera guo we kare odira ria dume kokuweta mwana ruka muhe intimidation na hende within compound yake yes nake mukoria kona this is too much you are in my territory you are crossing the what do you call this the red line ando gichonoka numera jago kwa be inendo kare kamuria igana tuyete yezura you need not bright ano yo mati ota participate in debates ya maendeleo ora dia no mo gei karire thi mo cirera kaundu mwambe muradi how did it get here yes one kara yes na ndira ni moya na gudi atumie makaira buke makaiwa ine tibite madha tibite madha no the aggressor ri uyu mwendi wa bara ri rimwe ni okaga kuite ginya matharaita ma bara ni okana itimu acha bara yori hari ya riu hari itura rienda kuingirira uhoro ucio rithondeke kindu gitwa peace talks ri ni hari omwe aringagwo gwatuika omwe na thakame ri ni agurukaga akagwa riu athie kugira matharaita kaigwe agira banga agira njora teta matha na riu ciana cia muci uria woyo raringwo ni ciagaga muno ithi atuguthanitio na urirwo gwake undu ucio na turiganagira tethagu aguthirwo agikio mitare-ini wanyene moka makauga atiri masaria nikugoroka mugorokire nikugoroka yemana woko totire kuwa woko niendie kege yake nire masaria kama kiasi ya tairukai nyina wa magiruke ciana murenda guthie kamete inyue yambe irwarume na roirano rou ona muthi uyu it is generational unirwa ligadelo eva TBT hake lugeta gori rwimbo rwitwo ni Cira aina akauga uria wendete ndakwendete uria wendete endete ongi ithabu ria wendo
Weta kwa irabu ria wendo. Yes. Na sauti soul makina leo nyimbo nigetha turirieti na rikariri ya Stacy makiwa atiriri. Yule anakuletea ruga kwa Stacy. Yule anakuletea anampelekea. Na yule anampelekea anakuletea. You see, it's a paradox of love. Na ona matuko mu maternity. Ndio wendo thiko ice gano atwikire well, ukiaga deepness ile yale kuo tene. Ona guo ni wa fladire thoko. Ukigea na oversurplus. Ndio kana wana kora biashara cia Kenya. Tau ni kugia boom yake ndo ta broiler. Ingo kuisia broiler. And you know broilers will mature within 4 or 5 weeks. Lemwe ni kugia flooding ya broiler thoko. Sikaga guri because there are too many. Leo wendo na guo no wa floodire thoko. Thoko ni aingehire wendo. Tene wendo ni wari gathavari. Because just an emoji can get you that kind of ego boost. Nimeona wendo ya huthire. Ego gifuradi thoko. Tene wendo uthendo kwanyu wendo wa muciari na ari onyo kwa na ari anyukwa. No 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 akinya andu bare le watungio kona ta matakwendete. Wendo ndo alibuona kila hivi. Yes. And you know nowadays it's a two-way traffic. Because you go to your mondo there wendo. The men and the ladies are looking for love. Tonight it was a monopoly. We don't show what you remember to come mountain. But you know, tena utie muyo tu ogewi ati ni aretha wendo. Aso na leo giona kile tali mundu wa bunomo. Yeah, yes. Tutaenda mweleke. Kitomuthi. And you see the irony of love back then. One thafario yako wenda ihumuno. Ogiakinya no ingiria mwire tu box. No menya to ndo matiare wari wa miumagarire ri. Resources icio cia beautiful ladies ri. They are very scarce in a location. Ndio nyone mwagi jaga mukona kwa iretu aria they actually are available. A balance ino ya fegi ikoro action naki actually an available balance. Actual balance ni akoro wojega. Available. No available. Eto ndo airetu ari itura maboy mwana uria no de ihurie nake. There were not many. No maria nini. Tona one mahingagirwo muno. And they were largely heavily snobs. Yes. Na oni undu wa kumenya oguo ri. Yes. Makabatia dau. Yes. Do it is what amuno matagitagwo ri. Ne mesieria especially wakoro gutire mwana wa kahi. Riu airetu acio riu ni miumagarire yao ni yahu. Ito no ni magituma tumagwo muno. Yes. Riu ko gutire kingitumwo ri. Kwa kwa mesiwe na kwaja kairetu kamwe. Ona gatia poster go social media cia hendi. And then you see again. Yes. I remember hindi ori. You are very territorial. Very. Mundu angamenyira ni urauha mware wa nyina ni mukurugamana. I join ki meda. The nin compo. Ndia gukurugama. The slave driver. Tendora kamware wa nyina. Kwa iretu tugikura tene last scene ya ori there are very few ladies. Okay, your last scene one just now.
And the irony, to we are through the fire and the flames. What you aware that Hari Winuaru body. Yes. Non hard your kadimu. It's like Yakwani. Yakwete, oh my view, truly. Nowhere to add a cow. You want a conquest, a battle. Yes. Either she's not very fashionable. Kana mo di mageji ya sisi ya motweri. Oda. Ali report ito report form re. Ne muruma na githahari akurigia. Wa agora position ni shukuru. Mwe magana ine. Kanoko na osiori akwendete circumstantially tondu mutahama igithima kimwe kianda ni murigainie migunda riu urenda circumstantial urenda by design. Yes. Now most of the time most men will tell you conquest ya whether the high price otigete oyo kwendete unconditionally atakuhe nginya demand wathi yako igithia kuria mwisho wa guthira uma ku na hathara etahana bere ya ngoro ido ciaku na thithino yaku na investment yaku ya emotion nina iratu kana dira wathi ya maguru matheri na nginya kwihotha kimwiri manyu limba kwao na nginya remwe kumagitira from physical aggression. Tuko na brother yake akihuru ugathi kumutetera nigetha report ikinye rugongo, you are a warrior. Ndakana kurugame akuonete thome wao ukagadio ukitira kaheka onigetha gathi akinye report ni makwe kuyo ona ni museru ndeithirie museru riku museru ria wa hari ogu hari adedi ine. Oh, ugacia te ndocio ni okwebonga point na yako ndende cia ndu violent yo siria hinya wa gundi niguo ukoguna we ora hakiri iria we utari nyingi ratio ni yaku ya to body naguderu. Yes. And I pity these ladies who would offer unconditional love. Eli uri okwendete we otendete etondru uri agia kuregire kaimana ri na one this is a losing war. Wahuthagia ni we okwendete kumuturithia tiate no amwenda aginya munyitanite moko kwaja wamu no ukamunyita moko one nduri ninge makoro githeba nduri makeruro ninge githeba right asiura babu. Yes, na muiguithia u I'm still upwardly mobile but no trendy. I'm still an item. Yes, no menye mundu tobe kiko kwenda san okay wazon what on you no and fall back. You are looking for a solace. Yes, we get you. Hey, no. And I pity those girls. I'm to come by where Marco Neo Monet, your mother, many mamwedete. The Maho Dairo or Todo. All your knack and Yamanya power, Ziria energy.
Angetisire hanini kuwa nata aracoka. Uyu arekagio ta ngima hiu. And those girls had a lot of patience. Amwe ori. Ni macokire makikioneka na icio mendaga. But they had to endure a lot. Kairitu are beautiful, calm, collected, but their characters were not very bubbly. No, ona keria kienda guniani. Kama thenire ho. Kama nguire ho. Henya mwewe ekuagira hosiana zione irio. Tondu the warthog. Yes. Yes. Okuira hota ngiri. They were very controlling. This prized gems aitura yele makorado the new mareda na magi agire ugi wa kumenya timing guthoma itu ni mari gone itha alake itura ri silent ni makadimi standard icio cia setwo ri they are too high, way high. When you carry out a concern niki ataragia approaches ta hau kavere na leo na dhoni cia kuithia ke ndau interested bidders all the yes they had to relocate to redeem themselves. Cheza sita. Reure. Heke ndukigoya uge gwetagwo na githweri wira gwatiriri. Acia kwepo na lake halipo. Na ohoro wa mutiko wira mundu, what was that saying? The Kikuyu version ni yes utari hoda gwagirwo ni muti. Yes. Back then those sayings would come to life and become very relevant oetukire kiondo kia muthemba ucio. You see amoito ne opportunity tuaga turi anini kana twacokire kuaga. We were very refined actors. Yes. Very refined. Yes. No giakiuseire mundu kiondo no tweke very emotional na ahorwo wiroreire ukimenyaga ni maheni. Pio na mo choose mundu na mo kuigirira. Na ginya atwirwo kunyongwo mwiroreire without blinking. Ariho wega taduko barajeke. Yes. We were good actors. Yes. No kira wo kaigwa re usukuru umuthi ri. Fatigue ira we na ni undu athumu re murato aharukirie kiandaira ri. You need to summon your acting skills no ga choose murimu. Okay, tu ne wara. Yes. Na ba go ikara incognito. Do kwa notice ko ndo ri hau ukihano kindu kingiro mu kana kingenyu. Okigayo gwacho kigo moria kukaigwa toro titoro kariki kaigwa hedio we ni osamoni le ngomisi ya kwanyu mo act like a malaria patient. That is your character. We tuwe okorio niki na malaria uramenya ni malaria na ndo eka mayero ukamenyeka nemo Leo ni wakira wagikinya handu muciari akagura guoyo ucio akona this person is onani ginya no inainaga. Yes okainaina fiu okero umoyo uyu wa kunia haria rio waini tene ni wathikagiririo agamwe wari haraihu ni waheo window period ya muthenya omwe wonekana you
either deteriorate or your white blood cells. Mwero wapuru na murimu ucio. No agejago body defense mechanism. Kana ne ukoya arwa na murimu. Na murimu ucio arakogia. Yes. And the people were also hardy. Leo no agekinya hado kero ni saba ne gumagara. Ogigwa ta weheru ri. Othio kahora kwa nyina wa eredadi. Omuire. Yes, kulu koro kwi mundu wajira bao ena gakenge. Umagara. Ati go wiki wethikiririe. Yes. Engage yourself. Of course. No ageja okamenya ru haria mariri ni maumirie broti ni athiu. Then you go back to your usual character. Kabokera na he. Mane matunda ma fashion ni meruire iguru. Yes. Na we moge no avoidaga aerial activities on your own kuma kuraihu. And the village bloggers will come and say modo jodoma moro. Dauma moro alu. Yes. Mokiumo gwa daka 15. Auma mokondo iguru. Yes. Yoga yano ripoti ni hori ya matumbe maya. Mary. Yes. Na wati doki anjaria goku. Na wala unaweri. As fate would have it, nuwacha kwa kaigwa ayage mayo kahwaini. Okona moka na mudo bagiti ya meriguiti. Na soda. Okaigwa mubugeri. Yago kita shukuru. Hau neo moma nagona karia yaku ya acting. Okay, mena muno. Uterira shukuru. Of all the days Saitania gekwira wetu ya muru walure. Gai heyo mwe. Gai. Ede rwarithirie. Ajo kumenya ade muru waru. Kwanza nyute muru soda igire ina twairo tukue. Ni wala karaga orubodo. And you know in that same land ni wa koraga tare ni tene de ciana cia tuma okurai to na rio horoci ugato moko do around even 15 kilometers. No go thina maguru. No, is trekking. You walk. Is trekking. Yes. Nuwa ya na itufaria goro hau ni wa menyaga cio kuepo na lake harimo. Ogecho okato do asoka utana tukari. Okaboko na bano. Te bano. Sia maguru magari. Yes. Kaguku kete gari. Kumangari. Wathi yale hanyure. Okona kihigo nige kumomore so gari ekata. Kihigo kianyu kia metiri. Yes. Nige kwambite kumunywo. Yes. Gari etonye. Etonye nigetha ehiurie. Anotanya gabatia vision cia kugura gari. Mother vatane gate igire baru. Timacie beige. Ale gate igigandira gari. Ne uru baru no horocio. Gate igegene ng'ombe ni oguo. Wakinya ko uri ukamera bano ukora ne cie unite igacoka sikauma gari so kaiwe kege nyu yakwe ate tata gwaya umaguku ukaiwa kurekania mutu uria uma gutheithia ana ntogo tometo nyama arugiruo nyama nyayo kitegja na maklipsi na toide twa nina ala baba yako uteta kinanda amuria kaseti yake yawe sumu Digwe mauga mekwe tukagira magithie Nyandarua wariago magoto miria deriva letere negatha wehererio hodondo twaira clipsi na popcorn Odigeria acha tu maige mligejo the bodida situ banyige mutigendigeria
Ko twikire we nyuka heo thabare wengi. Aboga te wanga yo kureheire ihezi anyicio nini ukamenya we oriragira andu na matarirwa. Mataririkana ne mari mwana ongi. We wathie riko ri ukora ne mathuburia ne kurugite nyama. No riu we ri wakora gwacoka no mo programming. Ya nyungu na githere muliga kinya nyama alikuria nyukwa mamu tutatauma guku okauge uroria nigetha ki kama ni ati na ma hiyo kips na popcorn mali gairia otomiro duka tha cigana ici ni tha cigana igiti kwira we mucene meingi muno ngorire mugogo ni urakuirwo na thiururuka na barata ngari mugogo no yonie ni mukuwe wa ure igita kuonie mugithaka hau kiaro gia kanda ni muvira ngomanyitagira ni agitheri ugakome rucio rungi ni ukamenya kuyuha watugu magaja ni marairwo kinya iratu gutie size yaku we wakora aftermath ya igongona na wathikiriria wega tondu iniuru ria kuri sawa ri ndirakwira ni makundu kuu kuma kuruge nyama nginya cabaci cia na ihenya kana mikorogo yes Nuamena system muno oru muno ati matingigoca monu kwe mugeni uhiuhe gutia kere thimu kuga thimu hurirwo andu ame atatu cio anyu timoki oka Dithemba na riria oka ri ni okaga na mawega biu matata meho maundu ma kiundu na matiutinda makiuria ciji yes wale ndio mwana nyoko wako atiriri Cira ni okiera mutu ni gukarugo cabaci njuma ukarira ho utido we no rarogeria kenua kato gisonoka tabothi ukame kinya thoguo kurutite kinanda yes na nderiga gugiakia ni thina wa mahiga yes na no muko wa wesumu ni wa variety yake yes Loto